indirimbo zihayagiza ibihugu vya Misiri n'u Burundi zarasamiranye. Bwaroheje kwakira inkino za beach volleyball. Fernand Sauvé alongoye zone 5 yamenyesheje ko aravye ko Burundi bwitwaye mu gutunganya iryo higanwa, atankeka ko n'ayandi mahiganwa bazoyatunganya neza. Kuba rero twarakoze ya mbere kagenda neza, nta gushidikanya ko ningi yagomba kugenda neza, kandi shishidikanya ko n'izindi zizaza zizagenda neza, kuko iyo urebye uburyo abayobozi b'igihugu, abayobozi ba federation, b'abaturage b'u Burundi ukuntu bafata ibintu, biragaragara ko n'ikintu cyose wazana ahangaha cyagenda neza, cyane ko turimo tuva mu bihe bikomeye bya covid, turava mu bihe by'ubukungu bwifashe nabi kubera ibintu byari byarahagaze, abantu baragenda basubira mu buzima busanzwe. Ntekereza ko bizarushaho kugenda neza uko tuzajya tugenda tubivamo no kurushaho kugenda twongeramo imbaraga, haba mu babigiramo uruhare abo twita aba partners, haba mu buryo bwo kubimenyekanisha, cyane kugira ngo n'abanyagihugu baze barebe n'ibyo byiza, aho kugira ngo birebwe gusa n'abasanzwe baze volleyball gusa cyangwa beach volleyball. Hari nk'ikintu Burundi bwakoze cyiza cyo kuzana nk'umuhanzi, buriya ni uburyo bwiza bwo gutuma abantu barushaho kumenya umukino, wa wundi utarusanzwe awuzi nawe akaza akamenya umukino uwo ari wo, ko akenshi uburyo umuntu akunda ikintu kuba ko yakibonye, kugira ngo akibone agira ikimukurura. Iyo ukoresheje cya kindi asangwa akunda rero, kugira ngo kimukurure hahandi biroroha kugira ngo azabone arebemo na cya kindi afite gikunda, kuko ntabwo agikunda atakibonye. Ni uburyo rero nk'ubwo ngubwo ntekereza ko barimo gukoresha, kandi bugaragaza icyizere cy'uko ibintu bizagenda birushaho kugenda neza, kandi ntekereza ko tuzakomeza gukorana ndetse n'ibijya ahandi dufatanye no kugira ngo bize, kuko niba tugize wenda nka Coupe du Monde ikaba yabera ahangaha, ni réussite ku Burundi, ni réussite kuri zone 5 nayo ireberera volleyball muri aka karere. Bivuga ngo rero tuzafatanya nabo kugira ngo turebe niba hari n'izindi competition zishobora kuba zaza ahangaha, uko bigaragara ko bafite ubushake, kandi gushaka niko gushobora. Nawe Serge Ntakavura arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball mu Burundi amenyesha ko umusaruro Burundi bwarose yarawiteze. Uyu mwimbu twari tuwiteze murazi mwari mwabajije kibazo mu nteguro, ndababwira murambaza icyo twiteze, ndababwira ko tuzotsinda, kandi kuko nayinzi inguvu abajuwere bacu, abatlete bacu bafise. Mwabibonye ko twashoboye gutwara ikibanza cya mbere, ni kuvuga coupe na médaille d'or, hanyuma turatwara n'ikibanza cya kabiri ku bahungu. Ku bakobwa byaragoranye gatonya kubera yuko habaye formation des équipes tardivement, hama rero ama equipe twari kwizeye ko ashobora kuba ya mbere aza gukina atarashaka kumenyana neza cyane. Uburundi ngo kugira butahukana igikombe nta kindi cyakoze atari uburambe. Ivyo bivugwa n'umwe mu bakinyi yareje gutahukana igikombe. Ibanga twakoresheje ni experience n'ama-entraînement menshi, twarabaye no kuri bakuru bacu, si bwa mbere cyangwa bwa kabiri nkina iri rushana. Narakinye na Coupe du Monde zone 5, narayitwaye mba champion d'Afrique 2 fois zikurikirana. Tumenyeshe ko Uburundi mu bagabo bwarose ibibanza bibiri, icya mbere hamwe n'ikibanza cya gatatu, nayo gihugu ca Egypt kikaba caje ubwira kabiri. Ku ruhande rw'abigeme Uburundi ntibwashoboye kwifata neza, kuko ibibanza bibiri vya mbere vyatahukanywe n'igihugu ca Misiri, gikurikirwa n'igihugu ca Kenya caje ubwira gatatu. Garura Gasamai Birapako Tina